ndabasuje kandi mbaye ikaze inshuti bakunze mwese mudukurikira hano kuri 21st CR TV. Nizere ko muri hose mukomeje kugubwa neza cyane. Nanjye behind of the microphone meze neza cyane, of course it's your boy Angelo Nyiru Rwanda in the building again and again. Ngira ngo rero nkuko musanzwe mukurikirana bimwe mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, amwe mu makuru ari kugenda caracara hirya no hino ku isi. Ubu ngubu isi yose hanze amaso ni hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo bari guhura n'ikibazo cy'umutwe twaje intwaro wa M23 ukomeje kwigarurira ibice bitari bike hariya mu gihugu cya Kongo. Ngira ngo rero nkuko mubizi, andi makuru ari kugenda avugwa hagati muri iyi nkuru nuko u Rwanda rufitanye imikoranire myiza n'abarwanyi b'umutwe wa M23 kuko uri kugira uruhare mu kugarura bamwe mu bari baragize uruhare mu ikorwa rya jenoside mu 1994. Ngira ngo misi ishize mwarabibonye ko hari umwe mu bajenerali bagaruwe witwa Gakwerere, akaba yarashyikirijwe leta y'u Rwanda. Hanyuma rero hari amakuru yari amaze iminsi avugwa ariko atari confirmed, gusa ubu ngubu kugeza amagingo ya gano ntago biraba confirmed neza, ariko biri kunugwanwa. Ari umujenerali witwa General Omega uzwi ku izina rya Pacifique ntawunguka. Amakuru amwe namwe atarari confirmed cyangwa se atari yizewe neza, bavuga ko yaba yarapfiriye mu gitero giherutse kuba, ariko abandi bakavuga ko General Omega cyangwa se Pacifique ntawunguka akiri muzima. Hari amakuru rero amwe agenda amuvugwaho ubwo ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Hano tubona ko banditse ko ntawunguka Pacifique yishwe mu kwezi kwa Mutarama mu 2025, ariko nta makuru ahamye y'igihe nyacyo azazanyirwa mu Rwanda. Ariko nyuma y'uko umutwe wa M23 ishyikirije abakekwaho ibyaha bya FDLR harimo na Brigadier General Ezekiel Gakwerere, hari ibikorwa byo gukurikirana no kugarura abakekwaho ibyaha mu Rwanda, kandi byakomeje gusubira mu bikorwa by'ubutabera mu karere. U Rwanda rero rwishimiye cyane ubufatanye hagati y'ingabo za M23 n'ubuyobozi bwa DRC kuko bizifasha mu gukurikirana abakekwaho ibyaha by'intambara harimo n'abayobozi ba FDLR. Ni ngombwa ko ibyemezo by'icyo gihugu byo kugarura abakekwaho ibyaha bikomeza gukurikiranwa kandi bibaho mu gihe kizaza, ariko igihe nyacyo cyo kuzana General Omega ntabwo kiratangazwa. Ni benshi rero bakomeje kugira urujijo hano ku by'umujenerali Omega, ubwo amakuru amwe namwe agenda avugwa ko uyu mugabo yaba yararashwe yarapfiriye mu gitero, ariko andi makuru akagenda avugwa ko agiye kuba yagarurwa hano mu Rwanda. Reka rero mbanyuriremo gakeya amwe mu mateka y'uyu mujenerali Omega. Igitekerezo cy'ubugome cyaje gite? Ntawunguka rero yagiye azwi cyane mu gihe cy'intambara aho yarari mu buyobozi bw'ingabo za FDLR. FDLR ni umutwe w'ingabo wahungiye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ubwo ni nyuma y'uko cyahoze ari igisirikare cya Perezida Habyarimana cyari gitsinzwe na ingabo za FPR Inkotanyi. Ubuzima bwa gisirikare rero bwa Pacifique ntawunguka yagiye ashyigikira ibikorwa by'ubugomwe no gukomeza kwamamaza ibikorwa by'ubutasi bwa FDLR, akora mu bikorwa byo kwihorera no kwigarurira imirima y'ubutaka mu bihugu by'abatuye u Rwanda. Ubuyobozi bw'ingabo za FDLR. Ntawunguka rero yabaye umuyobozi mukuru w'ingabo za FDLR nyuma y'uko yitandukanyije n'ingabo zahoze zerekeza muri Kongo, aho yahagurukiye gukora ibikorwa by'ingufu byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ngira ngo murabizi ko uyu mujenerali kimwe mu kintu amenyekaniyeho cyane cyababaje n'abaturarwanda ndetse n'abandi bose bakunda u Rwanda muri rusange, nuko yavuze ko atazigera na rimwe agaruka mu Rwanda kugeza igihe abatutsi bazaba bashiriye mu gihugu cy'u Rwanda. Imirwano rero mu burasirazuba bwa Kongo, ntawunguka yayoboye ibikorwa bya FDLR mu duce twinshi twa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
byibanda ku mirwano yagiye ikorwa mu karere ka Nyiragongo na Kivu, aho FDLR yagize uruhare mu bikorwa by'ubwicanyi n'intambara hagati y'umutwe wa 23. Urupfu rero ruvugwa kuri General Omega. General Omega bavuga ko yitabye Imana mu kwezi kwa Mutarama mu 2025 nyuma yo kurwana mu mirwano hagati y'ingabo zibarizwa mu mutwa M23 na FDLR muri Nyiragongo. Imirwano yahagaritse ubuzima bwe ndetse yatumye ibikorwa bya FDLR bitakaza ubushobozi bw'abayobozi bayo bari baragiye barwanya amahoro mu karere. Ibi rero byakurikiwe no kuba FDLR yari ishyigikiwe na bamwe mu bashinze imitwe ya 23 muri Kongo, ndetse hakaba harabayeho nuko bamwe mu bari mu ngabo za FDLR bashyikirijwe u Rwanda, harimo na Brigadier General Gakwerere. Ibindi rero biri kugenda bivugwa gake gake hano mu itangazamakuru turi kugenda tubona nuko bari kuvuga ko nyuma y'uko General Omega, umuyobozi w'ingabo za FDLR Force Démocratique de Libération du Rwanda, yishwe mu ntambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwezi gushize, ibintu byakomeje kugenda bihinduka mu rwego rw'umutekano mu karere. Ku itariki ya mbere Werurwe mu 2025 umutwe wa M23 washyikirije u Rwanda Brigadier General Gakwerere, ngira ngo mwarabibonye. Izo rero ni zimwe muri update ziri kugenda zivugwa mu gihe hatarakurwaho urujijo nimba General Omega cyangwa se Pacifique yarapfuye nkuko bagenda bakomeza babitangaza, cyangwa se amakuru ari kugenda avuga ko ahari ahubwo agiye kuzakisikirizwa leta y'u Rwanda. Bimeze bite mu itangazamakuru? Niyo mpamvu rero natwe 21st CR TV tuba tuhabereye kugira ngo dukomeze tuba updating kuri byinshi biba biri kugenda bivugwa hano mu karere, by'umwihariko mu gisate cya politiki. Stay tuned. Ibiganiro bya 21st CR TV nakagaruka. Yari Angelo Nyiri Rwanda in the building. Nimba utarakora subscribe wibuke gukora subscribe kandi no kukazogera kugira ngo tuze tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Imana ikurinde. Ciao ciao.